Ini tu nang ini lap tu mo la ni mo dah po. Ada tu aja nade. Kado koi phanta pini tong sikot pen nang litum media akor ping jira tum nang si tong thek pot nang litum phan ninga klong pen kero pilo karbing long arada farman pen BJP a party ahin pen nang tuma kero pilo. Lasinon nang litum atheng no nilitum ke than ponji kangtung bangke karbiang long along lata isi apur kimu kimanji apan dambom lo rason si nilitum ahin pen ke theklong dolo athe pipot ma ilitum 1986 amokmen dolo 1995 ahut MOU itum agreement chitoklo pinangana kichun dolo halake ilitum gazette notification anta doponlo sta adhe kichun che dulan lapen 2011 na ahut ilitum MOU chitok det pen hele rongrang hele kaman pen itum kache dan pen kache song pen ajok ilitum MOS 1 agreement chitok lo 2011 aninkan lapen 2021 aninkan MOS 2 ilitum ako puthot song truck atum pen ilitum MOS 2 chitok lo la song bong pen ilitum akinang sok abotai ilitum rat atum political party atum for example political party atum socio organization atum student organization atum dak ilitum aphan akinang sok ahormu political demand ahormu bangke prabjin pen pachunai pu alam the lapen apor ilitum ka demand autonomous state lo sitami autonomous state angbong pen ko people si itum autonomous state an paliu ni detma la suang bong sita ilitum isi alam the chikroilo je ilitum autonomous state long lelang pusitame ilitum power bangke isi pen wansi ilitum la so power bangke autonomous state kilongji kapate bok het je aphan itum claim pon nang po puching waisi MOS 1 da chitoklo MOS 2 da chitoklo sita la so mokha itum demand charter mokha ilitum along kichun pu ilitum long theklong ela lasi ilitum non BJP a party karbianglong ke japon team karbianglong atu bikheke dak aman ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon lapen alang lilong haladak ilitum non hejong ke haipon ilitum MP Omor Singh Tiso sir lapen MLA Dorsing Ronghang sir atum lapen team karbianglong atum japon si karbianglong pen isia butung dampen ilitum aphan la non agreement that aphi non 125 amendment ahut ilitum non amat prabjin men pachun nai pu laso anut phan kachi tongdam minister phan chi tongdam pen lanjot kali karbianglong team karbianglong CM saratum japon si long kep autonomous council atum phan ta pangrum pen si huladak Delhi rong sopi long chingbai chingsai lo laso chingbai chingsai pen che don si isi langdam lo ilituma council along ke abanda banai lo ke thenai lo laso pot ilituma bangke power da omuchol lasong bong pen ansu se power ke palong je phansi ilitum bangke la 125 amendment ahut MOU MOS 1 2 sidame do an la MOU long pen chunche MOS long ki chunche 1 long chunche 2 long chunche anta ekelogot pachun nai pusi litum team karbiang long pen ki japon CM sir MP sir MLA sir atum la soputhak clardak pen home minister phan 25 July arni chitong damlo hala so chitong dam pen ladak 125 amendment hosi la do ana hormu pachun pon nai pu pudet pen api demand charter memorandum pidet pen api la so demand charter memorandum pidet pen halangli pen ilitum aman ke the home minister Ratna Singh home minister Amit Shah alangli ilitum aphan reply pilo je nilitum ahin pen state home minister phansi arpu peklo lapen state home minister si ladak kangchap kangsai laso akam claim bom lo laso kangchap kangsai abangke jongsi lake jongsi tanglo pulo tangte chikloyon api nanglitum laso committee tum phan nanglitum demand amokhaan nilitum ingchap insaipo laso demand charter amokhaan pen langpen nanglitum aphan puthot aku kepachunji aphan kachingbai aphan nanglitum phan nang hangpon po pula sonsi ilitum phan positive pen isi kilong pon dolo pusi ilitum phan todap adap nili aman gido MLA sir Dorsing Ronghang sir phan phone pen chingkilo alangli phone pen nili phan nang than lo lahe hinlo lapen halaso longkep
a council atum ang bong pen bangke Boroland pen promote boro tadolo la penapu Tripura pen tadolo Khasi Jointia Garo tum tadolo Mizoram pen tado pusipu haladak lasi laso ang bong pen ana bangke ilitum Karbing Long Autonomous Council a leader CM sar tum si Japon lasi lasong bong pen itum ningke rong bangke lalo lasita me isi ang deng a step ke kichunpo lasi punat kachesong ahut ke latum hile kaman pen pinangan ilitum along avia phik kibunang kithinang lasona bang puda dolo laso aman si ilitum non longpo lasi labangke ilitum Karbing Long arat along dak political party doan lapen socio organization doan dak kaprek NGO pen chenglok ke thek kiri tum sitame laso dimolong itum kachirap kachitudu nei akinang so dolang lapen kachirap kachitudu dia fansi nilitum mahin pen rat apan sitame chuning ripon lo ke thek kiri tuman sitame chuning ripon lo lasi lason ilitum apan correspond thek lason ilitum apan nang kachingwai pen kipachun pon thek aposi central government home minister Amit Shah apan lapen ilitum non third term along prime minister Narendra Modi prime minister apan sitame Karbing Long arat hoi East Karbing Long BJP hoi Karbing Long BJP hoi pen sitame alang liphan choro parlo lapuson dak kipa phihup lada kipa phihup pen kipa prang ponji aphan six sidula jakong ansu se nang kipa bat pi aphan alang liphan nilitum mahin pen akiro pilo athe pipot ma pulang damlo pulo tangte ilitum along non kidobom a council ke adhek alam ilitum chithan etme sida adhek alam ilitum ka chithan aphan da akasik sakdo non jong si six sidul alam lang lo pulote ilitum laswa six sidul non amada bangke ilitum 26 seat tame seat inkoi ra trok sitame langdam etlo pulote ilitum open for all laso si mande lasi laso phan jong si momo sitame athe ilitum non matke influx aphan konani ilitum ki khang nun ja jakong kansi doma ilitum kadok beda jichini lo lasi lason jong si pulotangte ilitum non 44 seat tame ilitum 100 la 25 amendment along ilitum bat monpo laso along bangke 34 seat bangke ilitum bangke kopima ilitum reservation long se dopo la seat cap along bang si ladak tame itum open for all ke dopo la sitame ilitum chingwai chingsai long se dolan kwantong si ilitum la pachun unjine ke chun si ilitum anso se jakong pidunai akenang so dolan la si la sonjong si ilitum isipen jong si klempon pulote autonomous state kilong dam je phan bangke akate bokhet abangke ilitum thek ponlong lo chichar ponlong lo lasi ilitum ke chorulo lasi non isi bangke pinangan aku dotulang APHLC tumpen adhek kipudo kursing timung lo bode alangli press release kipido BJP atum 125 si kinangjima autonomous state si kinangima rong arat tum inside tha lasona statement bang alangli pipirat nahi athe 125 amendment ke autonomous state aphan kilar kali autonomous state ke palongji phan ilitum 6 alang litum si pupu ilitum dapu itum 6 sidul kilong tang 6 sidul aprang 6 sidul pen pulote MOU chitok lo itum jakong batchat lo non MOU salong tame chun lo te itum 6 sidul si aru jakong bakko laswa jakong ki pabat aphan laswa jakong kiwana phan laswa jakong kiwana phan bangke abadha vedet nangji kusin ilitum ke kachoning rikangtung lajong si ilitum abadha dukok pulote labangke pilo ilitum 6 sidul ajakong pangtang nai puke ingho pen cholo in practical along bangke abadha si dukok po lasi alang litum sitame la 125 amendment along sita ilitum jakong pidu nai athe pipot ma laso dim jong si itum jakong pidun lo pulotangte ilitum 6 sidul ajakong bangke ilitum batpon po land right sita itum that full pledged power itum chilong pon po lasi lahaya mukha pen pulotangte ilitum bangke non 125th amendment bangke prabjin pen kipachunji aphan Karbing Long Autonomous Council BJP a party tumke lake arsik jit pen chunvek nai puki claim ke damalong kadu kobeta chirap du nai pusi chuning ripondo lasi nililong non aru spokesperson dolang besango alang li penle aku ithetheni public ponji pansi nili apor bipon report non head jong recommended person phenomenon di especially ke 125 la so amendment la so kita 125 la so amendment la dak kachon ke son cap district autonomous district lo India lo north angbo
especially Karjang ke old days no lek se Dima Hasau lapen ke Gurulan Territorial Council lapen Mizoram along som thom ke thom do hola dapat Lai Autonomous Council lapen ke Pawi lakhen lapen Chakma lapen Arunachal ke Pilma Meghalaya along taki thom do khasi bengkel lapen Garo lakan tu koi pangrapet lapen ke Tripura along isi nama bangke ke Pilma la so Tripuri Autonomous Area District Council lapen kadu koi kep laso kep angbong pen ke anutin along adimana bang ke Chipon et palang ko ilutung ko dambe laso angbong pen bang ke post powerful ko ilutung achi ko bang ke laso district holo Karjang lo akit henai lapen aban nai akit henai lapen aban nai autonomous district along kilong nangji somsuri abidha dak dopik ta ilutung kadiman ta building pit lo autonomous state provision ta ilutung handuk laso provision ta penangan isia por hot movement claim lo laso movement ki claim hot ta movement ki claim ta bang haru so se pranda lapen ke peaceful democratic mass movement principle ho laso hot afithroba ko bang thulo hile ka order song okchum pran asong atum banang claim lo latum ta chipaduk lo laso chipaduk pen bang haru hini ba so se pranda lo labe bang haru sira bang toxic cap ra po arat atum bang ke relief camp malong si isum ki boy bang nang lo laki ili tu imek hini kan do ko ta ili tu machine laso pena jok pena bang ke latum ahi akhanta central government state government lapen especially bang ke non ili tu malong CM Dr. Tuliram Ronghang ala tu initiative and pen abang ke latum pen chingwai chingsai tu lo song throk asong ten latum chingwai lo chingwai pen si ing samjin ki do long phali tu kan do ko ta long lo laso ing samjin kilong aputha ka bang ke la bang ke initiative la dak kiwan power kiwan koson di ma dak ke hini ke thom itum lamban bang isia bang ke government tu kan kachi tok laso power isia bang ke government tu kan chitok te pin pen sita negotiation pen kiwan ku na jako lahai bang ilitum landam mai chingwai de pin dalang litum alang personal initiative alang genius effort akai Dr. Tuliram Ronghang kiwan laso jakong ilitum kheklo lapen aku isi bang ke theklong lo non laso chi tok apang ka dok ta samjin apang kusi pulo sita APHLC atung ke pulo article 280 ke la bang ke piloma panchayat assistant pensi paisa patai ladak ke tok ke lason kali ilidum kimang dam ke 125 session along laso article 280 along anghap ki thodun si ilidum apang tangka maha available ke wangi apang laso si lapen panchayat ke la daka bangke nang apply play to say home minister pe amara declare do no plan to introduce panchayat system in Assam tribal area the ministry of home affairs kal dak kasil kung pinangan ka declare do la sila dak bangke to tele pa choba dak dia piloma 6 schedule area long bangke panchayat is to introduce to bangke la bangke kali la se je photum ili tum theklong lo non ili tum along penangan power do land power ta apranga bangke asab sita no laso MOS laso ka implement ta no te land power long bang phang ili tum lo settlement ave ta no settlement som thom hormu do la settlement pen ke starting effort la pen ke construction lai ka do ka power bang ka mon tak ili tum lo selam lo la ili tum mithang aja kong dak long ko laso ku thak number 1 isa ki the nai achievement ba ke la han lo la pen ke mohet pulo ili tum phan alang tu chitok te pin ke sita akapre effort ke en pen la dak ke wa un aja kong abang ke hola MLA bang asip isi ki papat pen thaglong lo la be isi bang ke police town and village police town and village police abang ke la Assam Police Manual Act pen ka amendment di lagi wan kali ladak abang ke Karbi Anglong ili tum own authority pen kaselam pen si la so police abang ke ladak abang ke Punjabi lahai aja kong abang ke ili tum ke khadu pawita churu nang ing samjin be welcome nang la so 125 so amendment ing samjin be pachun dia pa peaceful coexistence la so approach abang RD pinang ili tum aso RD pilo pulotan tela si ili tum abang dak ki claim nang yason ki pachun di do ulang ili tum ithang non ili tum phan penang ada subject bang legislative executive financial power lah ili tum phan nang pilo te bon sila ki claim nang di dolang kon hai ki claim nang dia ja ko malong la ansu sila pachun pon dia phan
la so phasi don ili tum bangke kilo bala dak parjap fulo la sinon la se amendment abang ke prapjin pen pachumpo la pen along kapre a six schedule area long pen ili tum pen chihoman edri ko bange kali dalang li tum pen tum phan so opos avelo ili tum dak kar biang long kadok ka we akhe tum phan an seta ili tum bangke la dak chi 1 2 year phan isivet aja kong pen ako hempre ke pachun dia phan la so phan siri to ke parjap dia phasi don ili tum bangke kadok ka we ka se lasi kumai me bang ku governor power abang pakom hek kumai me bang ki ku abang ke lage pinoma panchayat system se one lock lo mai me bang ki ku abang ke lage autonomous state kali lo pawir dat lo ti compromise dat lo kulahai total li lagi ke pachu bayalam lahai pachu bay atu maphan ili tum ahok a reply ki piya phansi mel tum pinya bang ke lada mangli tum thinglo iskar yang long BJP ahin ke nang tum phan elevation ki pilo yung si pinyalam do ko te aruno do tum lo ta ki dak dolang mi le tum puron jit kram sa dolang u yung long kiri tiso ka dolang te mo hai dir ko tum pato kai la chaneng le ko bai pi ko la silan so अच्छा नॉन ओके TVC ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ता चुनको अपन सेंगो पलांगे अतो वेदा चिनी लो अपन जखांग को ब्लॉक that's it traditional village council जो से सेंग या प्रोटेल सो traditional village council लो अच्छा खाना तेंग दे नॉलेज पली अच्छा खाना तेंग के निकान सिलो 1 crore आपको सांगले जी एक traditional village council लो for development of the area दी अंके लासो पैसा के direct traditional village council account of लुचिमा बा through council पे सुवाई lake non si discuss dam lang matiding sita direct funding pulote lake council under long dam ko ki un pulote council ka control ji phansi isi claim bon ko sta laso teng system teng pulot angte traditional village council along ke actually maximum lasi 280 along kala pachu nei pulumati mane ladakh bangke laso phi catching by power and function bangke itung time dula power and function ko son ma bangke sitame ahok aha ke jong si bando pulote lake direct funding kusi tum ki bani bang ka bor ilo pulote direct funding ke leji fando ko sita ili tum ke council under 6 schedule council under pulote mon on fees tame ajat sitame 6 schedule council long ke paluji fansi ili tum claim ko jadi la sebab isi bang ke ini tum ke 6 schedule dak ke tum oldest 6 schedule ma di la dak bang ke without prior permission from the authority of autonomous council no one can establish the village council itu theklong mati itu theklong mati constitution la kebanang ta arong tin ba la ta arong amend kol hai to masih proof kini la sitso kol as to pa develop dia concern ke 6 schedule lo sit kol mati di village council में लगा ये चीज़ village council में के council तो मैं सिंह दी इसके मुझे हला पुलिसा में के नहीं के ऐसा कुछ था कि direct village council लो आत्मानों से सिंचन पे नंबर था तो एग्जांपल है तो से पुलिसा ला सुनो नहीं के चीनी में के ला सब पुलिसा में के council bang ko lagi village council dampo direct ku dampo jima pelama kali lo council full si so mechanism apa ke isi bang ke kiwang naik ke direct council se bang naik mati la sola article 280 bang ki long pensiang hap to do nei boarding we halai bola da principal non ke avelang ni thopan ha avelang mati ko dam bola khere ki yang hap chu dun lang la so pha sin non 125 la so bang ke idu ke kampu dun ba ili tu bang ke apa ke panchayat system ke pada constitution no si bayar home minister be moena patlang home department has declared assam में declared launch होता है लांच CA तो दाके applicable कली कुछ लड़ा के पूरी uniform civil code है लाहे खत्म कोई तो दाके applicable कली कुछ बंद declared में pasal la MS 1 tu long tabi abi hai karena la bagi long parti dam ko la isi ko te thapon done avene la inner line permit itu banget to district to la kasta demand charter inner line permit bostu bang ta long mai hang pulote oh la non 123 amendment long thapon te ala demand charter exactly itu lang datang ko jadi mana inner line permit khana कोई मार सकते हैं inner line permit दो ते पिलो का कल की inner line permit एक मिनट inner line permit kalau तो बोला excluded and partially excluded area हो रहा है पे नंग थू नंग को चीन रेगुलेशन एक पे नंग थू नंग को कुमाती non immediate na bang kaili tong 125 plus so amendment facility to bang regulation
non numpen nang hala seat reservation lo ang hoy lam ni je bandi political movement hai na sinom la so 125 amendment kaso po dong si Rupen kado reaching why pen no ini pinaram so nikal mo kagad prote 2027 on si MSC election ni la so prang tong implemented pen MSC election nang kado koi ma mate 2027 ang pon de chi dong si job that plus papa da bande si job that prote 2027 ang pon de chi ma so prang ili tu ma phan bang ke kenang sot ke jung ke kwan ma ke pra de ke prap long bang ke no velo itu ma hina demand bang ke kwan si ke prap ma la bang si ke nang ko ili tu ma long pe na bang ke jong si government na system long ili tum kwan si bargain thegi ma kwan si talks long kwan si itu ma value pi thegi ma pen government na policy long koson si positive itu padu thegi ma no nothing bulote undet ta no nothing bulote sitame la bang ke si time being lana ni lana det ko bang pino dagi sta maximum ili tu ma hin pen carbing long autonomous council team carbing long tum kabor i bang lalo je prapjin ben la lahe lahe mukha ate agreement that sitame pachun chidet pulote la bang ke la pusido ko lasi laso puthak pachun nai pulotangte lata isia system bunai pon angko laso system ben si non bang ke damlo team carbing long tum isi positive long lo laso birta bang ke ako nili tum ta nangli tum phan than lo nangli tum long pen rat atum long ko lapen non next pusitame ako jong si kaching vai dam do thu chiklo yona phi isia birta longi pulo laso chiklo yona phi jong si kopinia birta mission long thu lo pulote ako nangli tum athengno ako birta nangli thu sida pini amat bang ke already state home minister afan laso putha kang chabia fan already pielo pulo chiklo yona phi bang ke hala da committee dolo hala so committee tu manang tu ko hala so committee pe lang tum demand charter mokha ili tum ben tipi demand charter mokha hala tum lang pen ing chapen wana level si unthui ma hala ke tum final note hala ka implement dam ye fan ili tum long prabjin ben long ko lasi lalo अच्छा constitution last question iti no la 125 constitution amendment lalong itu karbiang long land policy bang kopiduji land policy ba lo important nai no land policy a joinesi itum arleng debati itum ahormu ke itum council non masita itum isi allotment mane pilo settlement a power nang dunde laso joini isi hinia case ki remda dulu central tum puno state tum puno aning hang puno te tum phan longli ba ajakong ke bang long dulang settlement ajakong ave sita jong si 125 amendment lo pulote full pledged a power carbing long autonomous council under situ pula bang elo important thena अच्छा दे बुई मा रसों दे सेलेन along महता नहीं लो मकी somthom ahor mu do la samo be sigawi la bang settlement to bang itong long ave settlement setting apart like construction like from ahor mu do like most important la hini ba prang do lo ta settlement to ave no de settlement ta lo la bang ke no bang ke land law itum si silam mo nang lipi silai ba itum si silam ko la so la bang constitution ke like Indian constitution se virat kuri ji mati di la si apor nang tahai amendment nang ko la bang ke di virat se kuri po aprang MOU itu masih tokta kasi tokte ki plain play dulang mo han no mati adhe constitution amendment nai adhe ka bangal lo ta amendment nang lang jene ya transport hai itu full bhaja da dai bang nang li tax adhe tax ta lo la hai adhe dulang mati la hai hot non se ekdom ite bar ko ponle patun la si isia demand akimi nai bangela henlo mane la son thom botai thom agreement na putha botai sivet si pachun nai pusi tuma ahin benke memorandum long pilo pusi la si dang tum lang dam lo pulote la MOS long PPC do ma MOU PPC do ma pulote dingret hai dang tu tumda agreement na kagos anu tin long da do pola lang milo la bangke stami one time jitu 125 amendment hosi la so pachun pon lap nai pusi tuma hin benke demand do lalu acha la MOS power pen autonomous power difference difference do lang adhe power autonomous state power pen MOS adhe pipon ma itum bange lanon 125 le amendment sita lage sidu ajakong long anso se ki papa long sidu matili autonomous state pulote lage isi adhe ituma state si ke chari mati state chari pulote hada ke finance power pen chenglok law and order power pen chenglok ke ang ton policy maker pen chenglok ke litum long sidu kogi lase adhek dulang alada gitu la ke la MOS pen mane autonomous state difference ke dulang sitame itung ke chini nai bagala lo
Itum one step to closer. Mane isi akeng kam akate bok. Pule itum pudet sita hinunil. State lo boleh ada kesel direct funding sendiri sen kamar saya. Chunji kusining thilo. Chun pu राइटिंग kusining thilo. स्केल है ऐसे अप्रोच Like 100% chun pu kusining thilo. मते नांगले पो ऑटोनोमस स्टेट है ऑटोनोमस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल लोग तो इली तो बड़ो है थिलो मते लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल एंड लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्लसी ऑटोनोमस स्टेट लोग के लॉ एंड ऑर्डर हवे थिलो मते लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल होने होला के फाइनेंस कमीशन लोग है जॉइंट डेलीगेशन तो लोग नहीं को के दो मते वाला पेंके इसेवन के ला tiluma law and order hoda ka bipin hormu mo pela si nil dum ngelo mate lo hoda ka bipin hormu ta ili tu mafan PG village and town police ke sita Assam Police Manual Act pen hoda ka amendment pen dakwani ili tum si silam pen si ili tum pen si silam pola so law pe la pen da hile odlong nai la pen ko ala kit he madak atum si la sini la sili tum ASEAN joint piloma non la tuliram rong hang sar pai litum churung nai ko bangal lo ni great chip la pe hoda ke council of minister ku si doctor hoda ke council of minister ku si doctor mate bangkwan do de ku doctor ma sita non ini tum bangkel ada ka bangkel hai ki isi one step forward to achieve autonomous state ini ku ke long le mayok ta long le ili tong chot labang ili tong chip kanu ku ta chipin dak nai churu nai long le mo ba long son hi hor mo bang nang sini pata no long le bang mayok ta nang ili tong hem pu binong lo hem along le hem pu pota do nai mati nang le miadi pota do nai no miadi pota abang ili tong han nang pi lo lang le ili tong ke bang Ini hai cokok bola tak? Kau